Kakasi Student Union Employment and Monitoring Cell Nehu Unit hakakat pra tarik nailar arhaja arpaulai kilalet banbo da kador khas Vice Chancellor ka School ba Northeastern Hills University UPS Chukla ban kentu ba kajing pentri kami ke National Education Policy 2020 kamdei ban kata ki samla pule yakino hikai ba di college hapo kejala baro kawai habakran shakilat pathai khobor usamla Ruben Najar ulong bawat la ka nehu ka yapen pau ban ya chakmat ya kajing pentri kami ke NEP Handai kumbala pau menta ki don shibuan ki jarwat kamtam habaya dei baki syllabus. Usamla Ruben ule thu banakaliang OVC ula pentip ba ula lum shibuan ki jingalang hapdeng ki principal jong ki college bat ki bor sarkar bane phliu jingmut halor ki jinge baki college ki sngau baki ya kendo ban pentri kam ya ki NEP naduk menta usnam. Na ya on kendo Vice Chancellor jong ki university halor IR benta kata kabaningkong kalong halor ka recruitment proses jengki gambar lag repair bat ka paar kalau keluar ke NEP. Bade bat ka NEP ka jing penteri kam ya ka NEP kini ki kindiat mana bal adet kimi ni baki bun pelak ki jing tu ku jing tam. Ka ba nakaliang jong ka university ka apelat bahkan ya chakmat bakal habal de bakal ni ka National Education Policy arjar apo bat kat kum ka jing pensngu nakaliang university ong ba ula kandak iki bun pilih meeting apa dengan kini hikai apa dengan principal ki bapher bat kunjuru apa dengan kita nak fakar ban kumno ban penteri kami ka NEP Henry kat kum ki jinglum board jong haseng ni ba ka NEP da kadang don ki dijerwat kat tu kan ki dijerwat apa ka NEP ba ki syllabus ki pat biang ka kawi ki benta ki materials ki badon sampai kena pat biang bat ki guidelines baka university kampat long ka egi basya badi ni ba kiliang perca na kiliang kini hikairu ki opus ya kan ka ting penteri kam joka NEP na kaliang kaseng ni dawa ba UBC jadi ban address si problem juki na hikai ba ki ban wan baju kami jing etren but kinu concern ba kinu hikai ki KPE ba UBC udi ban rectify di baro but kenang ba tadi kapa long kepala baka di kena school buat kena pulihi kindai ban duk nong nomor kat kum kecing ini minta kalong ba kena ka college ki penteri kami ke NEP kindai kinohi kai pat kim shim ki kelas apa khado pat kecing duk nong kadi kecing duk nong kena kum kaseng kecing wan kecing kalong tek bandawa ba kena pulih kindai ban duk nong ding ba kecing penteri kam jok NEP ba ka ego joko university ki berkibi ki stakeholders kindi ban penduduk nong ki kena puli bat instrumen ba nakaliang divisi pencai ba ukuloi ban kendu yakinu kiliang ki ba persya ya po ka NEP bat ni nyai ni pa limba kani ko pa ruak ko basya sa sarkar ba kadi ban convene ya ka emergency meeting apa dengan ki nohikai persya ya ke NEP ba university kang ba ka kecing persya jong kini kai kila ban pensyai hapo kata kacing elang bat kila ban one pan hakanu kunu ka solution ka ba tikna kang ba ki kena pulihi kin dut long ki baduk no